Pozdrav svima, ja sam Janko Kralj iz Atak studija iz Zagreba. U ovom videu pričamo o zaštiti na radu. Na svakom gradilištu je izuzetno opasno u startu. Čim se gradi je opasno. Kad dolazimo na gradilište već moramo biti pripremljeni za neke opasnosti koje jesu na gradilištu, ali ne moramo oko njih previše se sekirati. To su isto i normalne stvari, tako da moramo biti opušteni kad hodamo gradilištem. Taj neki balans je važno pronaći i u ovom videu vam samo hoću skrenuti pažnju na neke osnove sigurnosti na gradilištu. Zakaj nosimo prsluk, zakaj nosimo cipele koje su neprobojne odozdo i zakaj imamo šljem na glavi. Ali u ovom videu pričamo i o nekim dodatnim stvarima. Kaj još vi možete ponijeti na gradilište i zakaj mislim da biste te dodatne stvari trebali uvijek imati u autu ako ste u procesu gradnje ili ako ste sudionik u gradnji. Mislim da vam je dobro imati jedan paket u kojem sve to skupa stoji, ovisno o tome kaj vam treba, tak možete to upotrijebiti ili ne upotrijebiti. Pa ajmo mi nekim redom. Zaštita na radu je nešto kaj ja smatram da je samo tema navike. Ako imate naviku koristiti šljem, koristit ćete ga i bit će vam neugodno ako ga nemate na glavi. To je usporedivo i sa pojasom u autu. Taj pojas u autu je meni inače česta usporedba za mnoge pametne stvari u životu, pa nije loše imati taj pojas u autu, zato jer je to dobra navika. Šljem je dobra navika, prsluk je dobra navika i cipele su dobra navika. Mi stvarno čitamo svaki komentar koji ste vi napisali na ove videe i stvarno vam puno hvala. Nama to jako puno znači, vidimo da je odjek jako dobar. Pokušavamo zbilja odgovoriti na sve, ja možda ne stignem baš svaki tjedan odgovoriti na sve radi posla normalnog. Ovaj komentar nas je jako razveselio. Ja bih rado da čim više komentiramo, da čim više se družimo isto u tim komentarima koliko možemo i to nas jako veseli. Podsjećam na like, share, subscribe, to je dobro za algoritam. Znači ako vam je ovo dobro, više ljudi bude imalo korist od ovoga ako se pretplatite na kanal. 90% vas nije pretplaćeno, ako vam nije nezgodno, samo kliknite taj subscribe, to je jedan najmanji mogući klikić, a nama znači jako puno. Idem nekim redom od tog šljema kojeg smatram da je ipak broj 1, onda idem prema prsluku i cipelama koje su mi nekak podjednako važnije u cijeloj toj priči. Možda sačuvati glavu je i najteže i najvažnije, ajmo se složiti oko toga. Još ako mi čavel probije stopalo, još mogu preživjeti, ali ako mi neke padne na glavu, malo teže. Poanta šljema je da ono kaj vi ne očekujete da će se dogoditi, da on zaustavi. Na gradilištu stvari lete. Ponekad se desi da majstori bacaju kroz prozor hrpu materijala, a vi baš idete ispred tog prozora. Šljem ne služi zato da biste vi stvari koje imate pod kontrolom spriječili da vam padnu na glavu, nego ono kaj nemate pod kontrolom. Ja kad spomenem šljem, meni je ovo šljem, to je kaciga, šljem kaciga, to kaj je moj žargon ne znači da je vaš žargon, pa samo na šljem nalijepite kacigu i sve ok. Cipela je šuza, čižma, kaj ja znam. Prsluk je, mislim da prsluk, reflektirajući prsluk, njega ćemo zvati prsluk. Ja ovo zovem šljem, zovite ga kaciga, pokrivalo za glavu, to može biti ona kapa koja je armirana, znači ne mora čak biti ovog tipa, ali ovo je dobro i vizualno jer vas vidi operatere sa krana, pa onda ste i malo vidljivi, isto ko i sa prslukom. Šljem, kaciga šljem. Nazad na video. Hoću vam samo ilustrirati na koji način je meni ovaj šljem konkretno spasio glavu i možete čak vidjeti da on je pun raznih svinjarica i gore ima ove nekakve točkice. Još uvijek nije neupotrebljiv, znači nije dobil jako po glavi, ali je dobil po glavi. Prvo moje gradilište, odnosno prvi odlazak na ozbiljno gradilište, Hotel Bellevue na Malom Lošinju. I Janko onda sa svojih nekakvih 25 godina dolazi na gradilište i na prvi kat hotela koji se upravo ruši stane. Pogledam dole jer je dole velika rupa. I meni frajer sa trećeg kata kroz rupu koju niti ne vidim sasipa šutu na glavu. Prvi dolazak na ozbiljno gradilište u životu, prvi pogled prema dole, prema nekakvoj rupi koju ja kao mislim ok, samo da ne stanem ovdje, da ne padnem dolje. I meni frajer sipa šutu na glavu. Znači to mi je bil znak da je dobro imati šljem jer u toj šuti nije samo komadići betona, nego su armaturne šipke. Znači ja sam mogao dobro dobiti po glavi u tom momentu. Da ne pričamo o tome ako je malo veći komad koji mi padne na glavu može mi onesvijestiti pa ja padnem dole. Naravno da nesreću ne planiramo, ali baš da prvi dan dobijem tak po glavi to mi je osvijestilo da moram imati šljem. Ja šljem nosim mislim da doslovno ako velim 99% puta kad dotaknem bilo koje gradilište, baš iz razloga jer sam se opekao. Sa tim iskustvom dolazim u nedjelju poslijepodne na jedno gradilište. Prva greška, na gradilištu nije bilo nikoga. Druga greška, ne baš vidljivo. Po noći sam praktički išao na gradilište. Dolazim tamo, čučnem da izmjerim jednu stvar blizu fasade. Kako se ja sagnem, čučnem se, mjerim to, dignem se da izmjerim sljedeću stvar i kako se dignem, udarim glavom u sidro od fasade koje je stršalo iz opeke prema van, koje je rezano sa onom brusilicom. Ako je ovdje zid,
sidro horizontalno strši van, ja glavom lupim u to. Da sam u nedjelju poslijepodne na večer ja udaril golom glavom u to sidro, vrlo vjerojatno bi imao razrezanu glavu do ponedjeljka ujutro i pitanje je kaj bi mi se dogodilo. Imao sam kacigu. Znači na gradilištu nikad ne znaš kaj te bude dočekalo. Ako ste sami na gradilištu, morate biti ekstra oprezni. Kad ide dvoje ili troje, kad radite neke zajedno, ipak se međusobno možete čuvati. Ako ste sami na gradilištu, vi možete pasti u rupu da vas niko ne nađe satima, možete iskrvariti negdje. Gradilište nije šala. Kad hodamo po gradilištu, gledamo dolje da ne nagazimo u neku rupu. Samo zato jer danas tu nije rupa, ne znači da za 2 dana tu neće biti rupa. Ili samo zato jer ste prije mogli stati na nešto, ne znači da sad možete stati na to nešto. Nekad je bila ograda gdje ste se naslonili prije tjedan dana i napisali si neke bilješke, danas tu nema ograde zato jer taman ekipa neki krevet vuče unutra i nisu vratili ogradu. I vi zaboravite i naslonite se na ogradu koje nema i preletite dole. Sve puno rupa na gradilištu, sve puno armaturnih šipki koje stoje u svim mogućim smjerovima. Ja sam se jedanput čak popiknuo na armaturnu šipku na 4. katu hotela. Skoro odletio sa 4. kata zato jer nisam gledao dole, a šipka je bila možda dimenzija ovog tu čepa od olovke, znači možda ovolika i ovak je od poda stala prema van. Ja sam na ovo zakačao sa nogom i skoro poletio. Idem samo nastaviti sa primjerom čemu služi prsluk. Ovdje vidite, ja imam matching prsluk sa kacigom, onda je jači efekt onome ko me vidi. Onda sam mu vrlo blještav na gradilištu. Prsluk više služi tome da ako se vama neke dogodi da vas vide, vi ako padnete 10 metara na neku šutu, vi ste zapravo boje te šute i teško neko spazi da čovjek leži dole. Znači to imate da vas se detektira kad ste u nevolji. Isto kako u autu imamo te prsluke da po noći kad se desi neka svinjarija da vas vide drugi vozači. Isto kako imamo te prsluke ako smo pametni planinari pa smo na nekoj planini gdje je malo opasnije, imamo refleksne elemente na sebi da nas se lakše pronađe. Jer kad vas neko traži, ako ste slomili nogu, kad vas HGSS traži, onda mašete s ovakvim prslukom. Znači on vas ne štiti, on vam garantira da će vas neko spasiti kad vas treba spasiti. Prsluci ovog tipa, oni su nekih čudnih dimenzija. Neko ko je manje građe ili neko ko je prevelike građe, ponekad uzme prsluk u ruke koji nije baš savršen, ono kak se veli, ne paše savršeno, ili zimi imate jaknu pa vam je premali, ili zaboravili ste prsluk pa vam neko posudi prsluk. I onda ove kopče, to su ove banalne kopče iz knjižare. Te kopče služe zato da si kontrolirate koliko je on zapravo uz vaše tijelo. Jer ako vama lamače roba, ako vama neke resice vise ili ako vam prsluk visi, vi se zakačite za armaturnu šipku, taman kad hodate po rubu neke deke na 2. katu, profulate ogradu i padnete dole. I ja se uopće ne zafrkavam, nego roba vam može zapeti za koje kakve te šipke i kablove i svašta na gradilištu. Gradilište je opasno mjesto. Tako da prsluk imamo pod obavezno, zato jer je on tu da vas nakon kad se desi svinjarija neko vidi i da vas može skupiti. Druga namjena tog prsluka je ta da vas vidi operater neke mehanizacije. Primjerice, imamo dizaličara. Dizaličar vas radi ovoga vidi i onda vam neće istovariti nešto na glavu. Jako je dobro to imati radi operatera mehanizacije. Zamislite da je neko u bageru. Ako je bager na gradilištu, bager ima prednost. Kad smo ko pješaci navikli, ja imam prednost, ja imam zebru, ja imam ovo i ono, bagerist te ne mora vidjeti. Znači ako te bagerist ne vidi, bagerist ima prednost. I bager sigurno neće stat kad neke prevozi po gradilištu. Prema tome, prsluk, kaciga, vidljivi smo, bez obzira na to, kaj mislimo možda, pa ja ću sad ovdje prošetat pa me on vidio, možda vas nije vidio, možda jednostavno se koncentrira na to di će istovariti određenu robu ili materijal ili neke treće i ne vidi vas. Ovo pomaže da vas vide oni koji upravljaju uređajima koji su opasni za vaše tijelo. Ajmo na treću stvar, cipele. Na gradilištu, evo sad budete isto vidjeli primjer na ekranu, na gradilištu jako često naletimo na čavle, na oštre predmete na podu. Primjerice, majstori mogu rezati sa skapelom, komadiće skapela samo otrgnuti da bi rezali dalje, da im bude fino, lijepo i efikasno i da sve dobro funkcionira, ali to kaj su ono i otrgnuli može past na pod i vi nagazite sa običnom cipelom na to i izrežete si nogu. Ne želite tetanus i ne želite da vam dan završi tak da ste na hitnoj da vam neko šiva nogu. Prema tome, cipela koja je neprobojena odozdo. Ne moraju biti niti skupe, moraju imati ovaj napred kapicu za slučaj da vam neke padne na nogu, primjerice neki čekić ili nešto ako vam padne ili neka isto šuta. Imati dobre građevinske cipele je must have. Često hodamo u čizmama, običnim, i obične čizme su definitivno bolje od
tenisica, zato jer vam drže zglob. Pa onda ako stanete na neko čudno tlo, na neku čudnu podlogu ili ako vam se neke dogodi po pitanju stabilnosti zgloba, ipak vam ona zadrži nogu tam gdje bi ju trebala zadržati. Ovo su recimo niske, one ne drže zglob, ali one čuvaju stopalo i od ozgo, od udara i od ozdo. Puno hvala Tanji, to sam dobila na poklon od Tanje. Fakat su dobre, nisu skupe, ovo su iz Lidla cipele i fenomenalne su. I udobne su i jako su dobre za radnje. Ne moraju to biti neke skupe stvari, ali morate ih imati u autu ako ste dio procesa gradnje ili ako ste investitori. Osim čižmi i osim prsluka i osim kacige, koji su obavezne stvari na gradilištu, možemo razmišljati još nekim dodatnim stvarima. Pa bi ja sad vrlo rado spomenuo neke dodatne stvari, a to su čepići za uši. Ako morate mjeriti nešto na gradilištu i ako pored vas neko pokušava odštemati neki ogroman komad betona i vi morate mjeriti 4 sata pored štemerice za beton, čepići za uši imaju 3 grama. Stavite ih u džep, to vam možda spasi uši. Te situacije na gradilištu znaju biti fakat ružne. Imate par sati posla, a pored vas ovaj roka sa onim pikanerom, onaj bager koji na sebi ima pikaner. To je grozno. Nemojte si to dozvoliti. Čepići za uši u torbu, sve pet. Baterije i punjači. Na gradilištima nekad moramo biti satima i zna se dogoditi da nam mobitel crkne. Ako nam mobitel crkne, ponavljam, može se desiti nekakva svinjarija, pa vi padnete u neku rupu i trebate pozvati pomoć. Mobitel uvijek mora raditi. Imajte baterije i punjače. Lampa, baterijska svjetiljka. One su vrlo male. Ja stalno u džepu imam baterijsku svjetiljku, trebaš je puniti, trebaš misliti na nju, ali na gradilištu je ultra korisna stvar jer nismo uvijek na svjetlu. Nekad se dogodi da moramo proći kroz tamni dio jer je dio gradilišta zatvoren, a ja moram doći na 3. kat i moram doći kroz tamni dio do nečega di actually vidim. Prema tome, imati lampu sa sobom jako je korisno. Dug boravak na gradilištu, reći ću ovo, svi će mi se smijat, nek mi se smiju, mene boli briga. Imaš ruksak zato jer imaš možda laptop ili nešto mjeriš na gradilištu cijeli dan. Tamo se može dogoditi da ti treba voda, zato jer ti pozli. Jer na suncu niti ne skužimo da smo 3 sata na Zvizdanu, imate pol litre vode sa sobom. Za ozbiljna mjerenja i ozbiljan rad na gradilištu, kad imate ruksak sa sobom jer ste tamo dugo, zgodno imati vodu. Postoje dijelovi gradilišta gdje nema žive duše, a vi ste sami tamo na krovu i ako vam pozli, to vas može spasiti. WC papir. Na gradilištu isto morate određene stvari obaviti, to i to je blizu. Kontejner možda nije. WC papira malo very good. Dodatni papiri i dodatne kemijske olovke ne na mjestu na kojem držite svoje primarne kemijske olovke. Kad na velikim gradilištima shvatite da nemate kemijsku olovku, a auto vam je udaljen pola kilometra od te lokacije, vi ćete uzmite ekstra kemijsku, stavite si u džep u hlače, nije teško, nikakvu masu nema, ničem ne škodi, a samo može koristiti. Rukavice. Ovo su Mechanics rukavice, izmišljene su za mehaničare, zato se zovu Mechanics. Koriste ih strijelci jer su jako žilave, za remen si zakačiti i nosite rukavice sa sobom. Zakaj? Ako se morate popeti na neku skelu, primjerice fasaderi taman rade na njoj i vi uhvatite onu silikatnu žbuku sa rukom, možete si fakat ruke zrezati, oštetiti, zamazati se, možete imati rukavice koje ne moraju biti ovakve toliko kvalitetne, iako ja ove imam godinama i senzacionalne su mi. Stavite u džep, imate jedne hlače koje su za gradilište, stavite to u džep, easy. Ekstra čarape. 5 sati u građevinskim cipelama ove vrste i vaše noge su potpuno mokre i ono kaj treba vašim stopalima su friške čarape. Samo ih morate se sjetiti, staviti u vašu torbu i imate riješen problem. Zahvalili budete mi ukoliko se sa ovakvim škornjama vratite do auta i hoćete se presvući i onda shvatite, nije dobro, nakon 5-6 sati u ovome, po ljeti, kad skineš ovo dole, hoćeš friške čarape prije nego kad uđeš u one tenisice u kojima voziš auto. Ekstra čarape uvijek. U autu, generalno, zaki svi bi trebali imati ekstra 2 para čarapa u autu, uvijek. Stara roba. Dođem na gradilište, taman imam nove traperice, momentalno ih zamažem na prvoj hidroizolaciji. Nije to modna revija, ne morate izgledat ne znam kak, a i košulja od prošle godine je sasvim ok za gradilište. Stara roba, sve ok. Ako se zdrapaš negdje na armaturu, ona te štiti, podrapalo se, nema veze, stara roba. Zadnja stvar koju bih spomenuo od predmeta koje možete imati na gradilištu, ali to je kad timski radite i kad pokušavate brzo i efikasno odraditi neki posao, je walkie-talkie. Walkie-talkie su izuzetno praktična stvar kad radite nekakav ozbiljan posao, primjerice neke mjerite i imate komunikaciju sa još jednom osobom. Walkie-talkie ubrzava proces. Svi imamo mobitele i na mobitel dok ti njega otključaš, dok ti natipaš, pa ga nazoveš, pa se on ne javi, pa ovo, pa ono. Ovo ovdje stisneš, veliš kaj trebaš reći i pustiš. Znači jako je jednostavno. Najbolje od svega je da nema problem sa signalom, ne ovisi ni o čem, čuju vas daleko,
čuje vas operater krana, ako vam takva stvar treba. Inače, generalno, walkie-talkie su radio stanice male. Znači, oni su jako interesantna tema. Za njih treba i neka dozvola ako imate neki jaki, ali za ove slabe ne treba ništa. Da, walkie-talkie je dobra ekstra oprema ako smo na velikim gradilištima i ako smo na vrlo nesigurnim velikim gradilištima, a ubrzavaju proces uzimanja mjera ili rada na gradilištu. Walkie-talkie, very nice, jako cool. Ekstra tip na gradilištu. Pripaziti na pravilno vezanje cipela. Zvuči čudno, ali jednom sam isto skoro pao sa skele. Vezice su mi zapele ispod cipele za skelu. Znači kad zavežete si vezice na cipelama, dajte još ekstra čvor napraviti. Ili ako imate jako duge te vezice, još oko cipele i zavežite kak treba. Nemojte da vam vezice zapnu dok hodate po gradilištu. Isto kao i ono sa robom i sa prslukom kad smo pričali o tome da roba vam ne smije biti baggy. Vi morate na gradilištu biti streamlined. Kad hodate ne zapinjati za stvari. Isto kaciga, kad ju stavite na glavu, ovaj šilt naprijed sprečava da kad vam je na glavi, kad ju stavite gore, ako hodate i ako kablovi vise, ovaj šilt sprečava da vama kabel uđe u oko. Nebrojeno puta sam zakačao sa kacigom kabel i nije mi bilo niš, naravno. Nebrojeno puta sam vidio ljude da zakače onaj kabel i da ih pogodi u oko. Ne mora vam skopati oko, ali da te kabel pogodi u oko može biti jako neugodno. Ova tema zaštite na radu. Često majstori koji su na gradilištu svaki dan neke od tih stvari ne koriste. Ja sam vidio limare koji rukavice ne koriste nikada. Znači vani je -5 stupnjeva, oni golim rukama metal montiraju cijeli dan. Jer imaju bolji feeling na rukama. I oni meni objašnjavaju da bolje rade sa bušljicom, bolje ove šarafiće mogu ishendlati. Njima je to možda važno. Isto tak, na gradilištu ove stvari, kak ja velim, kad hodamo, da gledamo dolje, oni nekad to ignoriraju. Jer oni žive na gradilištu. Vi ne živite na gradilištu. Vi ne znate kaj se tam dešava svaki dan. Dođete ovaj ponedjeljak ili dođete idući ponedjeljak, to je totalno drugo gradilište. Oni su puno prilagodljiviji tom gradilištu, tako da ako vidite da neki majstor ima kacigu i da ju skine, zato jer se mora ovak nagnuti da nekaj montira, to ne znači da vi smijete skidati kacigu kako god hoćete, nego to znači da je to profesionalac koji je tam fokusiran i pokušava neke odraditi, i ako on na neki kratki moment napravi neke kaj vam se ne čini po PS-u, za to često postoji razlog. Dečki nekad izbjegavaju isto nositi prsluke ili takve neke stvari, ja ih razumijem jer mi se to ne da, ili imaju nekakve jakne koje im pomažu prilikom montaže, razumijem, ali ovi videi nisu za takve hardcore profesionalce uglavnom, nego za klijente naše, za potencijalne investitore, za ljude koji su zainteresirani za problematiku. Vi morate imati prsluk, ljudi, mora vas vidjeti kranist, mora vas vidjeti bagerist, kamionđa, mora vas vidjeti. Znači nemojte se zafrkavati, stavite to na sebe, ništa vam ne škodi, samo vam može pomoći. Niti ima kakvu masu, niti kaj košta. Prema tome, zaštita na radu, apsolutni imperativ, idemo se držati toga i o svemu ovome ćemo još nastaviti malo ovak tuč kroz sljedeće videe, pa da vas malo podsjetimo na cijelu temu i da nam budete sigurni na gradilištima. Pozdrav! Ovo je definitivno day. It's going away! Na pod. Di ti je kanta? Je frižura ok?